uAndrew ndima bani odlala eqenjini ngoba ngiyamuzwa uyacula kodwa ngabe yikho konke lokuphela na okukhona okunye okwenza eqenjini mhlawumbe ungasithatha nje sibeke lapho ukuthi eqenjini ndima bani oyidlalayo hayi ngibonge kakhulu eqenjini lapha mfowethu njengoba njilo ngathi abafana bakamlotshwa saba nomfowethu saba babili kodwa ke kusukela khona lapho ingoma zonke zenziwa yimi njengoba nje njilo ukuthi umfowethu sa record i-album yokuqala yayilesihloko esithi umntwana ongifana ngo-2017 yiyo kuphela i-album lapha akhuluma khona kazange acule nakhona waba yingcenye ye-album waba yingcenye wakhuluma nje esinye ispeech laphana nje kayi-1 kodwa ke eqinisweni mina yimi engidlala isiginci laphana ngiyadlala i-lead guitar ngibuye ngidlale ne-rhythm guitar so kusho ukuthi ngokubambisana nje labanye abafowethu engisebenzisana nabo enyaye ngibacela ukuthi bezongincedisa emakatareni kodwa ngingumdlali wesiginci lengoma futhi ngiyazenzela nje konke nje kunokusuka ukuzwe engomeni kusuka kuqhamuke kimi ayike ingoma yakhe ngiyikhompozele kuthiwa nansi ubani bamthethe bazomnikeza ingoma hayi kusuka kuyinto ephuma kuwe yonke kusuka kuyinto ephuma kimi yonke zonke ingoma nje zabafana bamlotshwa ozizwayo abantu bezithandanga ngasuka ziqhamuka kimi straight hayi sonke siyazwela ubhuti olesiphiwo uyacula uyashaya isiginci okuyinto impela engicabanga ukuthi abacula abaningi abanye iyabachaya so ma uthola uNkulunkulu ekuphila isiphiwo sokuthi ushaya isiginci bese uyacula isiphiwo leso hayi kakhulu isiphiwo leso ngoba singabaculi sinje so noma ngithi ningabaculi kunabaculi othe ukhula ubhekele kibo la uthi nami ngikhula ngokomculo ngifisa ukufana noSibani bani mhlawumbe ebaculini abadala abakhona labangasekhoyo yuphi umculi o abaculi mhlawumbe nje ngithi abawu4 ongangibalela bona ukuthi baku-inspire kulolu hambo lwakho lomculo njengoba sithe sikhula laphana sikhule kulabo Mokisi yayivimbile iMokisi neNdolwane nabadala lapha nabafundisi labo Madala Boy uAnkele ngangibathanda kakhulu labadala bami ngangidlala ke zonke ingoma kakhulu kodwa umuntu engamthanda kakhulu engangibukela kuye uMadala Boy uAnkele uAnkele uMadala Boy nguye umuntu owangi-inspire ngempela kakhulu kodwa ke noma nami sengifikile ngoba into ebalulekileyo emculweni lapha kufanele ufike ube nguwe ungabi ngomunye umuntu noma ngabe kulomuntu owumthanda ubukela kuye kodwa hayi ukuthi ususiyathatha into zakhe imisebenzi yakhe usuyirevise suyifundisa akufanelanga ukwenze lokho kufanele ufike la ube nguwe abantu sebezazithola bona ukuthi yazi istyle sakho lesicisha ngathi sifuze uSibani bani ngoba abanye abalandeli siloku bazwa mhlawumbe mabe khuluma benkundla zokuxhumana bethi hayi uSibani bani sebuye wafana noSibani bani baloku babe kusho ngoba umunye umuntu esefike wathatha into yomuntu yonke kunjalo baloku kusho lokho ngokwesibili besithi ubani bakhumbuza uSibani bani ngemisebenzi yakhe kodwa uzimele so ijulile lento kakhulu ukuthi noma umuntu inspireyo iba inspired but usebenze nzima uyakhela igama eyakhela igama hayi ukuyathatha into zakhe njengoba zinjalo mina umuntu oyenza njalo ngisuke ngimthathe njengomuntu mhlawumbe odelela idlozi lakhe lamnikeza isiphiwo noma ngimthathe njengomuntu ongalasiphiwo ngoba ukwazi ukuyathatha into yomunye umuntu ubuye uthi wena uyachaya inkunzi malanga ekubeni uthatha into yomunye umuntu fika ube nguwe nawe abantu bazakuthanda mabeza kuthanda ngento yakho mabe ngasoze bekuthande nakhona kunjalo ukwenza ngendlela ngoba singabaculi uyabona ukuthi ungasuka ngochuno othile kodwa uhamba ubone ukuthi ngawukhuphula lo chuno ufike lapha labalandeli bami bathanda into ethile bese kuba ngabaculi abakhona manje mhlawumbe umculo ongathanda ukuthi lisebenzisane mhlawumbe libe nealbum yabaculini abakhona nje ngoba singabaculi wena ucula ngeyakhe indlela umculo othile ucula ngeyakhe indlela kodwa kulokuba nalowo umculi hayi ufisa ngoba ufune ukukhuphula ufisa ngoba uthanda imisebenzi yakhe ihambisana nemisebenzi yakho ukuthi mangingasebenza noSibani bani ngicabanga ukuthi abalandeli singabanikeza ihit
Mina ke mfowethu ngiyafisa ukusebenza nabo bonke abaculi abakhona endimeni. Yeah, ngiyafisa nje ukuthi makungatholakala ithuba ngelinye ilanga sisebenze ngoba mina nginje nami nginesiphiwo sami. Omunye umculi nawo lesiphiwo sakhe. Yabo? Kodwa mase ngahlangana ngokuhlukahlukana kwethu uNkulunkulu wasinikeza ngendlela ezihlukeneyo. Kodwa mangathatha omunye ngibe ngithatha omunye sibe sihlangane siyafundisana, uyafunda isitayela sami nami ngifunde sakhe. Kompana sengidonse abalandeli bakhe naye wadonsa abantu. So kuphuma inkalakatha yento. So ngiyafisa nje ukuthi ithuba mali ngaba khona. Sengike ngasebenza labo phambilini abanye abaculi kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ithuba mali ngaba khona basase baningi abanye sengasebenza nabo. But umuntu engifuna ukumfaka nje ithuba mali ngabe livelile masinya ngulomjida bathi nguMelodious weMbamba Express. weMbamba Express nguye umjida engisafisa nje ukuthi sisonde siloku ukhuluma ke ngubhuru wami naye kakhulu siloku ukhuluma nje ukuthi isikhathi amadoda engiphila nayo empilweni. So kufanele sike siyenze nje isikhathi ngoba especially into ehlupha abantu manje isikhathi siyafisa ngokemsebenzi kodwa isikhathi mawu free mina ngibooked mawu bookiwe mina ngifree or siphelelana omunye usekhaya omunye lana eGoli yeah hayi kwenzakala.